Dobar dan. Odnosu liberalizma i ljevice danas može se pristupiti iz barem dva ugla. Možemo se pitati kako se mislioci koji sebe smještaju na ljevicu postavljaju prema liberalnoj teoriji i praksi liberalnih društava, a možemo se pitati kako se liberalni autori postavljaju prema takozvanim lijevim vrijednostima, odnosno socijalističkoj teoriji, ali ne i praksi socijalističkih društava, jer takva od početka 90. godina prošlog stoljeća ne postoje, ni nominalno. I o jednom i o drugom odnosu govorio sam fragmentarno u prethodnim nastavcima. Obuhvatna sinteza znatno nadilazi format ovog serijala, a ja ću ovdje pokušati da razbijem još jednu ljevičarsku zabludu o liberalizmu kao protivniku društvene solidarnosti i humanističkih vrijednosti, i to na primjeru koji je ubjedljivo najilustrativniji, a to je univerzalni dohodak. Univerzalni ili egzistencijalni dohodak je novčani iznos koji neka politička zajednica isplaćuje svim svojim članovima od rođenja do smrti bezuslovno, bez obzira na njihovo imovno stanje i ne tražeći ništa za uzvrat. Reklo bi se da je to lijeva i humanistička ideja par excellence koju susrećemo od Thomasa Morea preko socijalista utopista Charlesa Fouriera, Karla Marksa do Bertranda Russella. I prema uvriježenoj predrasudi trebalo bi da se toj ideji teoretičari neoliberalnog kapitalizma žestoko opiru. Međutim, onaj koga smatraju rodonačelnikom neoliberalizma, Friedrich von Hayek, koga sam već spominjao, nema ništa protiv univerzalnog dohotka. On samo misli da država ne bi smjela silom uspostavljati materijalnu jednakost građana i to obrazlaže vrlo uvjerljivo. Autoritet kome je dodijeljen neki konkretan cilj, u ovom slučaju izjednačavanje uvjeta života, mora imati u osnovi neograničenu moć da bi primorao pojedince da čine ono što izgleda nužno za ostvarenje traženog rezultata. To što Hayek smatra da je socijalna pravda iluzija ne znači da je neosjetljiv prema osobama u nepovoljnom položaju kojih ima u svakom društvu. Naprotiv, on se zalaže za minimalni dohodak koji država treba da jamči svim građanima i to obrazlaže između ostalog i moralnim obzirima. Ne postoji razlog zašto u slobodnom društvu država ne bi svima osigurala zaštitu od ozbiljne oskudice u obliku zajamčenog minimalnog dohotka ili razine standarda ispod koje niko ne bi smio da padne. Takvo osiguranje protiv krajnje nesreće može biti u interesu svih ili se može osjećati da je moralna obaveza svih da unutar organizirane zajednice pomognu onima koji sami sebi ne mogu pomoći. Ono do čega je Hayeku stalo jest da se takav jednoobrazan minimalni dohodak za one koji nisu u stanju da na tržištu dovoljno zarade obezbijedi izvan tržišta, jer samo tako ta potreba ne vodi ka ograničavanju slobode, niti ulazi u sukob s vladavinom zakona. Šta to znači? Pretpostavimo da jedna socijalistička vlast želi da pomogne razvoj nekog zaostalog kraja i u njemu otvori tvornicu, recimo, cementa. Stvorena su radna mjesta i tako je popravljen materijalni položaj nekih 100 ili 200 porodica. No, proizvedeni cement neko treba da kupuje. Šta ako je on loše kvaliteta? U socijalizmu se taj problem ne postavlja. Ista vlast koja je titularni vlasnik cementare, vlasnik je i građevinskog preduzeća koje dobija nalog da kupuje ovaj cement, a ne neki drugi, na primjer uvoznik koji je kvalitetniji. To onda znači da će i stanovi koje građevinsko preduzeće gradi biti nekvalitetniji. Ali da ono ne bi gubilo poslove i propalo, ista vlast će naložiti radnim organizacijama
koje su također društveno vlasništvo, da za svoje radnike kupuju stanove koje je napravilo rečeno preduzeće. Jer ne treba brinuti samo o radnicima radi kojih je podignuta cementara, već i o radnicima građevinskog preduzeća i tako dalje. I to je začarani krug protiv kojeg Hayek upozorava. Zaštita od oskudice je poželjna, ali se ne smije organizirati tako da se remete tržišni odnosi i zakon ponude i potražnje, to jest samoregulacija ekonomskog života. A u ovom konkretnom primjeru krše se prava svakog proizvođača cementa, građevinara i tako dalje, da u slobodnom takmičenju bude bolji od drugih i da uspije zbog kvaliteta svoga proizvoda ili usluge. Može se učiniti da je ta opasnost danas prevladana. Ali ne treba zaboraviti da je Hayek pisao u vrijeme kada je polovina čovječanstva živjela u socijalističkim proizvodnim odnosima, u zemljama s političkim fabrikama čije su se privrede takmičile u neefikasnosti. A upravo u to vrijeme je kod evropske ljevice stvarana i jednostrana slika o liberalnoj ekonomiji i njenim glavnim zagovornicima koja se zadržala sve do danas. U međuvremenu, liberalna normativna teorija je evoluirala, a od nekoliko važnih momenata tog razvoja odlučujem se da predstavim liberalni stav prema sferi rada, slijedeći razmišljanja francuske autorice Monique Cantor-Sperber. Današnji liberali ne smatraju da je odsustvo zakonske regulacije rada dobra stvar. No osjetljivost prema ekonomskoj nejednakosti koju ta sfera nužno generira, liberalizam ne razvija usvajajući ljevičarska gledišta, već slijedeći vlastitu logiku. Na primjer, liberalizmu je stalo da iskorijeni svaku dominaciju, a dominacija do koje dovode radni odnosi često ima kobne posljedice. Povrh toga, nesigurnost radnih mjesta pogađa privredu u cjelini, pa su jamstva u toj oblasti neophodna da se sačuva rast društvenog proizvoda na dugi rok. No naravno ne može se raditi o sprečavanju otpuštanja i doživotnom jamstvu zaposlenja kao što je bio slučaj u socijalizmu, već o državnim mehanizmima koje otpuštenim osobama osiguravaju privremene izvore egzistencije i pomažu da nađu novi posao. Glavno pitanje koje postavlja liberalna orijentacija jest da se uvidi da li sadašnja evolucija rada omogućuje pojedincima da ostvare autonomiju. Cilj je da se svakome dade što veća mogućnost da uveća svoje kapacitete kako bi postao subjekt, a ne objekt društvenog razvoja. Razvoj individualnih projekata, a ne uprezanje pojedinaca u kolektivne projekte, i dalje ostaje cilj svake liberalne politike. A u te svrhe politička zajednica uspostavlja mehanizme finansiranja prekvalifikacije, profesionalne orijentacije, besplatnih pravnih savjeta i stručnih konsultacija. A za onu manjinu koja i pored toga ne uspijeva da prodre na tržište rada, uvijek ostaje univerzalni dohodak koji vodeći liberalni mislioci ne samo da ne odbacuju, već se za njega, kako smo vidjeli, zalažu već više od pola stoljeća.